Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haga khandai tri ukalalengkot arhajab apunrio kalapan long ya kajingalang pat ba komisi benta kajinge kendu ulang banya kran halor ki babun ki mat ki bayade bar kajinge jogi trai bat ki nongnya trok balapan long ha community hall banyun Habagran chikla pathai kubor uba Moslander Marngar u chairman ka MC Tuda ulayat hu uba ka seng kala yakren ye ki babun ki mat halor gajing ba ki kendu kum ki trai bat ki nongnya trok uloong ba kamat ka banding kong ka ba ki laikren ka di halor gajing jang ki trok ki ba Hariboy district ha ka ba ki shusha be man kamit haba ki sange harut surok ha ki te ki than namar ba omsha shu banyeng kali harut surok Kumta uloong bakin salik bandawa na kasorkar jela bakan ay kajaka kapabiang yiki. Baki trok kinyo yeng hakajaka kabadey banyeng kenang baki try bat kinong nya trok kinumya kendu jing Uloong bakaseng kalaya kren halor ka jingdan ki para dekot ki bale dalal ban penyat yaki kali. Kiba nabar kenang banyo jing mento yaladi. Kumta uba Moslander ula kentu ya barok ki dekot bakin snobha ban sange no yakum kani kajat kam. Nakaliang jong kami kaya Commercial Truck Owner and Driver Association. Kani kajingalang kabangialang menta kadai kasin kajingalang apa nengkong. Namun tahu sedang dengan Muslim arajar aku driu. Te nirayo ya kajingalang mat perkat ya shibun ba kajinge kum ka association ya kendo. Te kini kajinge gidon dibenta kibangi hapan ra sha kasorkaru kajinge bang ya kendo. Ti kajinge keba kini kitrai kali bernongnya kali kamtam ki ya kendo. Kalong halor kani kajing menta sagi time boy ba tine gitrok kamod ba hikum ba pilati bi kini kali he nginom la banya tulsi mabun gi jaka gi de gindo entry point te babun kamod kinya menmit ke simit nakaling jong kini ki try kinong nya kali ki yele banbe ya ki kali te kiele babun kam baki ya be bandit kit ya kimar ki mata jumpi kalong sakit hani sa asam ten dalapoi sa asam kami sistem bahaya ki lada kimbe ban poi sa asam ka naka asam ro kadon naka kanu entry zone mo ki ong ba bandung kali ten dalapoi kapur kala dir lagi lebe simit ten dalapoi sa kini ki time boy kam tam sa time bernihat la cross ya kani ka long na akhir kita Hariboy district balak don menta kani ka jingbom syu ban penyeng kali ha rut surok te ngyo ilong ba ka jing penmi khobor jong kani ka jong kibor district jong Hariboy but ilong ba khobor ro bahadin na kaliang jong MP badan borom jong ilashim na kato ka jing sitong ba kani jing penyeng kali akini ki rut surok bat kawan ra jing saya kata ngi iba ka don ka jing kang ba na kaliang jong kini kinong nya kali papri ki shem stom hi ban le da kumwe pa namar badarung sa asam ro ka asam kam sha te dayeng shani sha megaliaro ki kinom sha te kini shabe na kaliang go police department ro kala be yaki namar ban penkut ya ka benta pa kam de ban lo te hadin bangil ya slok ba kalong ba kajing kami kalong ba na kaliang jala megalia jigi kamdon ka katu kalibai mo ka bailin nila manong mo kalong ba gide ban sna na mantaban penyeng kay nakajong kini kali he he na kali ang jongi halor kani benta kalong mo bagini ginong nya kali gila dap na kajing sosat ba gilawan kajing ba ki report sengi kum kinong elam lawan ra kajing elam te ya kani ka benta ngisu mon ong bangin de ya kendo maringi ihi menta ya kajing terekam nimla ban ong khem da yoro mo longi ra kham sutu ken ya ka bor jo kajing terekam yang iba na kaliang jong MP hadin bola tho lajing tho kamon la wing no lam sha shu banya kitu kali tengi so thu mang ta ka bor ka don hi ban ngin le kendu ya MP badan burom jong iru ya ka government ro ni hapan ai ka ya ka petition na ni ki erpan badalong ka bala kin ya penbek ya kan ni ka benta bangin jo cakayeng ke baki jakali jong ikim de banya ngaru suro de dalong ka bala maka sarkar balong ba ka central government ginra ya kan ni kalong ba dei ban ai yang gigi di bailin ki balak banjeng ki kali sya ki rut surok kenang ba kini kinongnya kali bat kitrai kali kinong mat jinge bat upai baru unong mat jinge kan ya biang lang kan suklah dia kata kali ka poin ka banikong bang iyo banyak kermenta ngin sali je kendu ya
ya EMP Badon Burong pemerintah kadai general meeting ngi la don ru bun nakali ngajungi ko aban pentip kumni sikipat ba katkum kajing yatu jongi pradkot ki jongi bobun imat kidon kinong yalang ki jongi ki pradkot jongi ka association kila don hajaka ban penyaj bet ya kakam gajam bani aibala pradkot hendrai kadon kajing pentrai kam ban nakali jongi ngilong penban kum kita ki ngila panong kum kinong penpas kali mo ngi shim ya kakardan ka baya kiwei ngi shat keno ngi shat keren ba kani kajing long dalal ni kajing ban pas gi kali ani ban pas kali gi mo hajaka ban yara ban yo trip ndrai ki yara pan ban gi kali gi ban bar ban longkum kita ki briu ki ban longkum ki shabi ki ban yara pe ki da ka ba ngila ban ong be ki shim ya ka bai ban yo ban perungi te gi kali ban kit jingkit te nakal yang jongi hiso ban ong ba ya ki pradkot bakin persange no kumya kanika jakam namar ladangi continue ban le kanika kam compare ba ngin sya keno lani kin sya keno kum kita gi high level namar ka asion yogi golong bangin pensange kum gini jakam hendrei ngin yarap lang ya ki pradkot ke badai ki try kali bat kinong nya kali bakin yo belah ndai mangipat nginang penpas lani ngin pelaj ki kali ki banabar nakabanta ka kam ban pendu kama ya ki try jelah. Ya kani ka bentang ila de biakran kani ka association bat ladang ilap kumi kita na kaliang jongi kum ka ASEAN ikan turu i pajba lada kita ku no ki pajba lani kinong khayiru lada kilap kum ya kata ka benta snobha bakin adjective kin ya thu lem sangi kum kinong elam balabu da ka ASEAN nga aso ban kentu ba na kaliang jongi kentu ba kidon kinong khayiru ki ba hikai ya kini kijatkam ban hikai boleh tang mansuk ban yo nong ya lajong tinggi kentu ba sobha ban sange no kumia ni kakam bagi ni kentu pramangi ban ya ba pinpa sigi kali jong kita gibriu banabar landi ban pelaj kali banabar dan rei ba pin mi jam ai kam ban ya kali jong ki para kasi landi pila ban kit kali la jong ru minum ong ege na man ta ka jing bahala dan rei ladang iya da kan diganti kan sawan ra ya ka jing ko jing trekam haka kai ka pateng po kan ka jela ka jong ni ka ba khadu kalong ba ngiladon kan ikamat ka ba na kaliang jong ki try nong ya trok bat ki nong ya trok bat ki try trok ki wanra kani ka wei ka ba pintip ha kani ka jela ka jungi mentala jelei la bun pelat begini ki petrol pom ngilap mangi ki bayat man kesngi ngilap ba kadon ka jing le tu ka ba jur ba ha ki petrol pom hoi wei arngut ula ban le ba rejan 100% gemut ki petrol pom menta kebut ba kishim kebu da ka ba ki penduna kum ya ka jingtro te ya kan ka benta ngile rai benta kalong balada na kali jungi ka asion ngile banjurip ngitip ba hakashisi la banjurip etang arlai sau santeli hakashisi te lada ngile jurip lada kanu ka petrol pom ka bangat kalau longkum kata ka jing ya bunut ya busun ba bangide ki ba pensnidur ya kata ya kanu ka petrol pom ten rai ngila shim be ha bashit ka bashai man pentip lang ba kani jing permana media bana kaliang jong ki petrol pom menda bakin sange no kin penbiang no aman na kijaka baki ya ki trok mo kilinti ya bakin penbiang no bakin nom le tu bakin le be da kalanti ka badai bakin ay ka hok sangi ki paiba nong thit da hakalti ka badai namar hakini kisngi ngin sabu ya ka komiti ka jongi bat ngilerai bala da kadang ya jia kumni badon ki khap ki ba kinongnya kali ki jan ya mi ka krum kram apreng jong kinong tre jong ka jo ka petrol pom haba kilap igini gijing kila bun jaka kilap unta bat kila sen kila pha sengi ginong elam bat kila IT sengi ginong elam bat don hateng ni haban lit penbet te kani gijing penbet ka sem stom ba te nakali ngajungi suai no lumba kani gijing berna bat jing maham bagini ki petrol pom baro ko sengo ba kin penbiang ya ka hok lajong nim on ban per item ne ai kin bakin le ba ingin dai lomba kini ban ai be katkum ka hok bade ban ai be ban thang ada kimle nakalang jungi ka ASEAN nginsa le banjuri bi daladi balada kino ki bangat kamut ba kimdei ban bu shun nani ban bunut yang kum ka ASEAN ba kata ka de gamat bani akan dasas